MNF party ang aron soy ni chuan khakachu thu dik lawani ale ti he au sa ang ka soy do ni an wain zor khak an zor chun zom do ni mai han huat thar wang ni tur kha aum lo renga ni pu speaker speaker point of order tu na wain zor hi kan du lo kan tia kan du na kan latar lang bok lawa kan du ngai don bok lawani MNF party ang aron soy ni chuan khakachu thu dik lawani ale ti he au sa ang ka soy do ni pu speaker mandi lo ka sarkar khan nia an zor mek renga an zor lai an du lai kal mek zel ni khat po gap loving kan sun zom don mai ani zo an du mek thil ani ye pu speaker point of clarification kan soi lian deu hi an pe hel sia la chu zuzor department kal tangan zor tura khati pok kha kan chua chan tura pok khan excise department kal tangan zor tur kha kha karon soi ang pu speaker kan soi fiat te se soi fiat ma hi nan soi nam thina a boi thla khop mai ti chuan wain zor kan du lo anti chuan an sarkar lai khan anti top tur ani anti top lawa rules an siama an zuara zpm sarkar thlengin an zuara tuna hian kein in ti top lovin kan zuar chun zom don ani kan dang lam lo in nial tur kan lo enga tige kan in nial tlat du thumun ti thumun in nial tlat kha ka thiam to lo ni helai hi chu mi pui hian makan ti ngot karing adon le chuan foreigner te dignitary te tourist te Mizoram lo lu tan le Mizoram zu dam doi tan te amamoa doktorina zu lei phalna apek te tan chume te tan chuan kum sang kha zakwa som ko panga ani ta em kha kum som thum liam ta a to khan zu khap bur ani lai po khan chumi te na an leile an ron ken lu chu phal sak alone thin ani zu khap bur ani lai po khan cho chu khati chen kha an soi sel si lo vai ve lam mi te ya pu speaker ete ve na ta ka an ron soi sel ta ni le som pakwa total prohibition te khan kha pai vek ani towa tuna kan amen ta khan insertion athar tirani a omsa angin ko fan thoi tu te po tu moi na khila kha kha dana om lo kha half truth thi kan soi thin thudik kon ting soi hi a chul ka ti manga pu speaker zu zuara min puwa zu an zuar anti chuan foreigner le khatiang dignitaries ho tourist local hotel a thing khami te khan helai excise in an man to sa vuak ke mai ai chuan lo da tha sila chutami chu an lei theyang ten doctor en permit pek te point chutami chuan lei theyang te nia excise department in anzukol anthal na tura te kha mi hin claim te chau anni kholai anzuar don lo nang le ke tan yan anzuar don lo khami zu zuar in pu te chiam kha pu te chiam tur chuan enga te mana khan an lo pu to lo sang kha zakwa som kwa panga khan kha dang kha om ring long kum tam tak chung zu kha bur chung rong rong po khan kha sal theina dan kha om ringa zu in zuar an ti lo khamole enga tenge voinia ke ni kan ya wang zu zuar mi chua trip antum ti kha ania ma ro chu voina in kalom em na chu mania khan anan chuak taw hial na in a minister ngein khamia ta na poisa ngai zong song voina demand aron puluta ti suan in lam le tin min vot pui don ta hi lom om ka ti ni so van so taw ngai to lo ka in lungrual ta voina chuan in a thulak dana hi house leader an yang hianin puting tawin kal se thain ka sia demand soya le bill amendment so hi ain anglo ti kha chiang tu adia demand soya in pass pui lo ang hi chu a fel lo be kan tia puting takin kan oma tu dai soi anga pass pui lo in du ni chuang kan chuak le theye khatianga soi chi khan ni lo man ne emoi si bill kan soya pass pui kan du lai po khan kan house leader chong kam uluk lo lu tu ka wanga kan shuai tu ba sa te ro rel na dan siam thadu lo tia khati taka amusita wanga kan shuai tu ba sa te thawang hawa chuak kan ni chu wang chuan in house leader hian
a tong kam hi uluk deuh se ti in he house za omna tan hian ka ngen non le pu speaker nang ma kal tangin